badan pasisi tiada dun sana nanti bo untuk baraki mending napasan jan harus uluran tangan dia mati ndak makan daripada tak makan budi jatuh ke dalam ayam atau baca mindiri dia merantau di bawah badan kopai sakit-sakitlah surang kena ada urangan tamu cando bunga kakambang tapi jadi orang lalu dia lari di rantau di kampung badang tabuang bacando padi ampo yo ampo tunggu sabatan oh ai kasanan badanku bacando urang ku haikan diri walau di lamun gelombang mandeh napasan jan harus uluran tangan dia mati ndak makan daripada tak makan budi jatuh ke dalam ayam atau baca mindiri dia merantau di bawah badan kopai sakit-sakit